di helaku do di buruku so dia kapahupuku tikion diari nauli panakop ni mata ngarion pasang nami ma tuhamu ulus na hafal ulus kurang rapu jala ulus na gajang matung umur muna na mangingani bagas muna si baganding tuon hafal matung paso-paso na potong muna sa tugang tay dingol mo diakan na mangikot jala torok maribur ma pahupukon tubuhan anak tubaburo diari na mangikot parhitian doon asanggiat maghiti-hitiyon asiro kalituhan say dipasaw na sinakap ni Roka dapat na dinalahan talumboy ma dihelakko ng diburog ko so ngono upasan ni natutuwa ma dohonon dihelakko ng diburog ko ng dipahupok ko ador kaduka adoris tubuh di dolok ni perbatua koras mahelakko ng burukku maingani bagas munaon jala ditupaki asidot kolong nitulatan na martua tubuh simalasuna di dolok lubutua gajang matung umur muna na mamingali bagus munaon saat mahamu tu nasaur matuga emen stabatua palinggoman ni si borok amat tali batado anggo na mga liog tua saluhut ma kamu helakku boruku pautukku di bagas menol di parorot saat masulu saat tubotian toho di rodang ni bulan leleng matok kamu mangulu saat matu pahorasa satu panggabian totong mahelakku boruku pautukku di iring-iring Tuhan so ma las maroha muna manjalo ulus nahu pasatamion musik itu. Ini los mahita sarbunan. Kalau malah kasih dia biar apa? Oh, lo tenang. Setengah. Jadi dokumen itu siapa yang bisa Nasama saya tuhamu bulan nami doa kabariban nami tulong berobu apalagi tikyo jadi mengganti
di kumbata jabala panakutanya do di hamu berenan jois bunga do di berenan pengau nang soalnya di popunan itu dua di son rodohani siat pulang muna napa saton ulus si gajang rapu asan kiat nian tuak ka arena bangiut lupe saya tok kamu diramu di Tuhan dilungan di Tuhan asa hipasi-pasang kalau mangingani bagas sama tuh mau tutup pe tak pola gajang donon nani Tuhan muna saya juga kasih hai pasung mahamu dilungan di Tuhan Tong mahamu jamot benget mataniam asal bijatai di hamu sudah akap masuk so di mana boy na dohono nani saya Tuhan tema matungan kita ari mahamu pinasa atau ka laido tutunan lasu soto hamitong pariban ni sematuang oma perwakilan sesudah kami nomor pariban nak orang saya dah urus nak sudah memahami nomor urus yang mati parasma. Menurut datang Mazda, gimana? Tadi aku kata mesti nasi kata bagi dua ya. Ya mau guru nami na upasa kami no lulus sekolah tu kela do guru nami do guru nami sama hari partikian pasal time tu am do tulang nami rap do udu ramuna raja nami raja belum ngatakas di patuduhamu di olong di rohamu tu ela do gurumu terlubodi tu pagokumu sialani do kono nami mau ditemuda anggo dinawakatai ando operator di raja nami di do rumah nami nya bolu dos rohatta sah majorita tu na barsi panganon itulah tentang bolu di asa martangian kita isu mahita na baik tangian siang kami matulang dus ni rohatta do tulang jadi semua lima di hamuna salhuna nahu pasang abihami amat saraja inat tasuribada nian mameran dia kasangakmu di tuamu naik manian karuhono mangan karuhono minum pamu salhuna raja nabi alai semua lima haruju situasi nolotung marsi dua di mana itu hita manang parasmana warna lasmar hatade jadi asal tapasada rohata martang yang mahida Tuhan debata nami nabah bangsa di Badua Gijang do puji-pujian hupasahat kami tua dotamu dapat diai yang Tuhan ima di siala di lehoko do di hami hayi pasok martu hami di badas di keluarga suhud lubanggal do Joyce Boru manulang Tuhan takas do hubuto hami bisalhu na ular na di nama masuki jauh yang akon nami abala di personal Tuhan tuho mahutasahatan kami asa anggiat hot matongon di batu-batuna tugu di rasang-rasang na gonos nang di rahub-rahub na dari jauh pangalabas sangat pangalaban tuon atau dinasidan Tuhan anon udah nami dope dinamakatai doh saluhna raja dinahuatan kami
Tuhan radesi nubodo si panganot tu na radio ni hasuhudan namin pasu-pasu jala parbugui masih panganonon ali Tuhan asa ang dia sibuk parbugu di pamatang namin atau Tuhan elek doho Panginoon namin hupasahat namin matuho bolan mahidi anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin. Kurung noy na balia jengga-jengga ro binasa pati susadia si panganod na lupa sulido kita na punasa jala Tuhan tama nama masuk-masuk rak marjong mahita rak marsi panganod mahita habula-hula namin marjolo ang pandeta namin asa marsi panganod mahita ba Masuk, suruh masuk. Suruh masuk. adong dua tempat adong di luar adong di bagas mamang pandeta belum angkat timna Lasong ni manang dikita na marga matubo deh. Bolo tu di bolo ni hasil hidup tu main dan kena binasahan ni laulat tu kita darak tu kita magalo deh. Sony Pak, di nomor sabutan lagi teh. Ano kan? Mas Kamano Mahita, mulai tuh Sony Pak. Jangan sini. Nanti jangan tersangka. Oh, loh, ini ya. Maju. Dekke si Tio. Nomor gor.